Hayırlı saatler olsun, kadirli okuşalarımız, kadirli hürmetli cemaat. Biz bugünkü günde şu mezgillerde özümüzün körnekli yazıcımız, dramaturg, prozaik, şair, cemaat işlikçisi ataklı Ayaz Gilazov'un fatirinde onun hatını Nakiya apa Gilazov bilen görüştük. İcat turunda, Ayaz abinin turunda, yaşlık turunda, onun eserlerinde olan mehabbet turunda bugün siyasetçilerge isepleyiz. Ayaz abi dramaturg idi bitinde ol, hatta Güzel Sağit ve Mine Şahabeddinoğullar onun dramaturgik hakkında dissertasiyada yazılar bitinde. Hem şulayık buna yani yaştan bala vakittan okurken bir kişi prozaik. Min yani özüm birinci olup şu prozaik olarak kabul ettim. Ama özü nişik olaydı o icatı turunda. Özün kübürek dramaturg mu, prozaik mi? İş başlağı anın dramaturg bularak. O özün neden tutkunluktan mena hatlar yazganda dige özüne goşik iter işin kural itip kullandığıma ostana dramaturg Ayaz Gilazov dip koygan hatları var idi. Koy bir vakitte başkaça indi, başkaça. Lakin ol özün dramaturg edip görsetirge tiledi. Dramaturg buluğu onun yaşlıkından көңіліне солынған нәрсе болғандар деп ойлаймын мен. Ауылда her yurtta 6-7-10 bala. Balalar her birisi özleri onun gözüne şahıs bolup görüngen. Hem onlar onun aldığında spektakl oynağanlar. Ol şulay görgen hem sobişak istelikler turunda yazgan yazmasında var anın. Berenler bilen, buzağlar bilen oğulda bitinde ol vakitte sorak berenlese üyde bulaydı. Buzağlar üyde körtelip duradır ya. Şular bilen oynaytırgan buluğun yazaq ol. Tire yakını halıkka tamaşa edip görsetirge xiyallangan. Mine şundan kelgendir indi deyip aytam indi. Ondan indi olga taba ol. Onun көңіліндегін səhnələşdirib kine bire olmağanın duyup prozağa da köştündü. Ol 4 povesti bit, ol bütün hisini ala turgan povest. Şın turmuş. Bana hazır bugünkü dramaturglar, tiyatrlar bizni sanlamay, tatar dramaturglar indime piyeslarımızga koymaylar deyip bir iş zorlanalar. Ol vakitte barbar bitinde bana 20-30 yıl vakit uzgan ol kişi ömrü için, zaman için şaktı ömür, tarih için bir zor olmasa da ol vakitte tiyatrlar bilen, dramaturglardan münasebetleri değişik. Siz bitinde barısında bilip, görüp yaşaydınız değil mi? Belki ol vakitte Ayaz abiga şaltıratıp tiyatrlardan, direktörler, tiyatro direktörler, rejissörler Ayaz abi kuyurga eser yok, bir piyesi kızını kitirgizel deyip şolay sırağan kişiler buldu mu? Hem elde ne bugünkü şekildeydi mi? Tiyatro ayrım, dramaturg ayrım yaşaydı mı? Ol vakitte. Ayaz şul kadar aktariyeti ol vakitte da. Ol 59 Ayaz bitinde tutkunluktan koydu 55. yılda. Ondan indi onu bitinde tezgine yakın getirmediler. Şın şahıs eken nağniları şul çırda. Lakin onun bilen münasebetke kiruden korkaları. Onun bilen münasebetke kiru özlerin koraltıydı. Lakin 57. yılda ol şeyanga urnaştı. Humoristik hikayeler yaza başladı. Kıska. Her numerde onun aybirleri çıktı. Ol tüplemlerini min arxivga topşırdım indi. Şunda işlegende ol piyeselerin Galiyaskar Kamal Tiyatrına takdim etti. Birinci piyesesini 59. yılda onun Jiz Kangırau piyesesi koyuldu. Koydu Ravil Tumaşev. 59. yılının sentyabr ol. Ondan indi 60. yılının fevralinde Kiyik Koz Yolu piyesesini koydular. Bir sortinden birisi 5-6 ay içinde. Mansın koydu, Şiryaz'dan o bir sorum sakıf. İkisini iki kişi koydu. Mene kişegine mena Miloša Habutdinova etti. Ayaz abinin Jiz Kangırau'nun hem Kiyik Koz Yolunu koragan Naki İsembet Ayaz'ını büyük dramaturg bu yazı şahısını
Yazıcılar Birliğine olağız deyip. O yazda itadır Sanbat rekomendasiyası bilen kirdim min Soyuzga deyip. Mine dramaturg olarak kirdi Yazıcılar Birliğine. Eyken Sanbat bu festivallarına kuyarlık rejissörlerimiz yok iken bizim degan. Mağnalı, iştelikli eybirler yazgan bu yaş bala degan. Mine şundan indi o yazını Moskvadan kelgen kişiler, tiyatr bilgiçleri o yazını Moskvaga şakıralar idi. Kemal tiyatrında o vakitte büyük yaşlar yok idi. 61. yılda Şipkinçiler koydu. Şipkinçiler koykanda Bir kişi truppa indi. bir kişi truppa koydu. En birinci ittirip o yazının kuzga aşı jillerde eybirsin Abdullah Abi Yusupov rejissörlüğünde koydular. Necibe, Rinat Tajdinovlar onda tüp rollerini oynadılar. Prozaga nıqlap turib qaçan kirib ketdi? Qaç yıllarda? Hatırlaysınız mı? Ol bir ikisinde birge alıp bardı. İkisinde birge bardı. İyi ol prozanı şirketi verip dramaturgiyaga tutunam deyip yaşamadı. Proza bilen okşa kirmeydi. Balda mayda yüzüp yaşar için o yaz günü tünü işledi. Günü tünü işlemese ol kaçsına üstünlük birdi deyip aytasız. Dramaturgiya ona okşa getirdi diyerge bola, dramaturgi kubra okşa bire. Kız şiti bilen gene sizin istelge, yazı isteline, iş isteligizge andağı kompüterga qarap turam. Hatta mine sizden şoktu yeşrek yazıcılar da, meharirler de kompüterga iğrene almadım, koldan yazam, koldan işleyim, kompüterini bilmeyim diler. Siz küstümesin kompüterde işleysiz deyip bilenmeyin, değil mi? O yazının ömründe de oruçka tutkanı bulmaz. O ertə bilen saat 5'te duraydı da, yana 5'teden jeyo, nige babamın uğramına 19. yurtka jeyo şap-şabaydı. Hem kışı 8'ge işe kelgence, ol maşinkalarını sorap koyaydı. Hem şunda ol eserlerini yazaydı. En birinci ittirip kalibri, ol maşinka kürsete alam, başta alıp şulun bile meşgildi. Andan bir Moskva degen maşinka aldı ol. Bir naşar maşinka yelekin o yazının tiz yazıuna tüz almadı ol. Maşinka tüz atıldı. Biz 8-9 maşinka aldık. Gündüz balalarını qarayım çabam. Tünler boyu maşinkada, özümün maşinka o yazınıqı tügül. O yaz maşinkada basamın da min onu redaktör bit etkiliyor falan 55 bit 60 bit tünü boyuna bir pesi yazıp koyaydım. Andan indi kompüterler kelip çıktı bir zaman şundan Raşat mena iki kompüter getirdi vay. Mena ani oturda öğren deyip. Kompüterga öğretti 96. yılları imiken ol. O yaz olgaya düşkan indi. Min o yazının en birinci Yakup Zankiyev bilen ikarada xatlarını yazdım. Olar bik köp buldular İbrahim Salah bilen xatlar. O yaz kileli min aytam kompüterda basam min mında. O yaz ikinci bölmede oturayın ol vaqtta balalar oja uylanıp ketdi. Aytam min aytam kompüterda baskan eybirlerini ko'rsatayım eldim. Kitale şammin min olay birgedi. O yaz kompüterga tutuna olmadı. Olgaydı indi olanda. Sizin Ayaz abiyle ayırma 9 yaş. 9 yaş biter değil mi? İyi. Min bir Ayaz abiyle söylegen ise biz bir aralaşadır. O yaşlarını yarataydı emine sizin bir evet hatırlıyorsunuz. Biz sizin bir tane şeylerinizni, rızıklarını aşağıdan var. Rıkayl Zeydullah ve ikimizin o gül buna şu iğe konakka deşedir yıkan. Biz bir madriyatı yaşayıp oturaydık değil mi? Bana şol vakitte ihsa kalgan. Anam bir söylegenim var. Nakiye eli mektep balası min birinci mertebe görgende. Ne balaşağaydı. Şundan oluymuş sizge aytken. Kızı meni kitip turib kişiga keyga çıkmasın deb öskeş. Min sana ilenen deb aytken bu sizge. Dürüst mü? Dürüst. Biz bir tuğanlar. Tarman rayonunda, Yukarı Ahmet Oğlu'nda o yazının en iyisi Muattere'nin en iyisinin tüp yurdu. Şul tüp yurtta Muattere'nin en iyisinde Mirzahit'te benim opam. Sormanga kildi o yaz 10. klasını tamamlarga. 9 yıl Bağraj mektebinde okuyan ol. 10. klasını o yaz Sorman mektebinde tamamladı.
Аннан мен енді шул 10-нчы класста оқығанда, мен 1-нче класста хорға кірдім. Менә шул вакытта мен аңа гашык булып калганмын инде. Менә дөрестән дә шулай. Мен онда Наҗия апаларга барам, Наҗия апаларның Лиюза исемле бәбиләре булды инде. Мен ул баланы карарга барам, мәктәпкә кайтам да, ул бит инде 1-нче класс баласы бәбине карау бик әйбәт бит инде. Менә шулай иттереп, мен Наҗия апаларда мәш килеп йөргәнмен. 10-нчыны тәмамлый да ул Сарманда 45-нче елда Аяз килеп 1-нче курска университетка укырга керә. Укый да 46-нчы елның февралендә Аяз ачлыкка чыдый алмыйча ташлап кайтып китә. 45-46-нчы елда кайта да ул комсомол эшендә эшли. Анда машина юк. Отлар белән Мирзаһит абый анда ялан килеп йөрми, аларга ризыклар китергәле иде. Мирзаһит абый Әхмәттән безнең авыл тугыйды. Ул 55-кә хәтле сез хат талашмадыгызмы? 55-кә хәтле хат талашмадык. 46-нчы 48-нчы елларда ул Зәйдә комсомол эшендә эшли. Аннан Зәйдә күрә инде ул халыкның ничек ачканын, сугыш елларының афәтләрен, саз җырып авылдан авылга йөргәннәрен tasvirlab яза бит инде ул әсәрләрендә. Менә шуннан инде 48-нчы елда яңадан керә дә ул университетка. 1-нче курстан башлап инде 41-нче курсына укый, 2-нче курста 49-нчы елларда 1-нче курста, 49-50-нче елда 2-нче курста укый. 50-нче елның 21-нче мартында аны кулга алалар. Мен инде Әхмәттә аның кулга алынуларын ишетеп билеп торам, бала чага булсам да. Сез дә кызыксынасыз, әйме? Бу егет белән. Бу егет белән кызыксынамдыр инде. Аларның бит 4 бала алар, малайлар. Алар бүтән интеллигентлар, Аязның абыйсы Азат физика укытучысы, математика укытучысы, өченчесе Алмаз. Ул елларда медицинский институтта укый иде. Мин 10-нчыны бетердем дә медицинскийга килдем мен дә. 10-нчыны бетергәч, 54-нче елның августында имтихан бирергә килдем. Имтиханнарым бик әйбәт бирдем дә, кайтып киттем мен. Кайттым да кире юрганнарымны алып кирдем дип килдем мен. Август ахырында Маяковский урамында тулай торак. Мен исемлектә юк. Мен аптырадым инде. Шуннан Алмаз ул вакытта 4-нче курста укый, медицинскийда. Алмаз белән шулай Аязның бит инде без туганнар. Шуннан Алмаз мине белән йөрде инде. Алмаз мен әйтә, бу 54-нче елның августы бит инде. Аяз диде, нәкъяди Аяз абыйды кайтырга тиеш. Аяз турында уйламыйм да әле, миңа хатта юк, шортта юк бит әле. Аязны белмим дә мин. Шуннан инде Алмаз әйтә, Алмаз 30-нчы елга, Аяздан 2 яшькә кече. Әйдә ди, Аяз абыйны дип яңадан тикшерергә ди, Карагандадан алып кайталар ди. Көттек, кайтмады. Алмаз кирип жүрде инде, шулай булды инде ул. Шуннан инде мине Алмаз пароходка узатты. Мен кайтып киттем Сарманга. Аннан инде 2-нче көнне кайткан Аяз, Алмаз белән шурашканнар. Нинди кыз булып үсен ул Нәкия дигән Алмазга. Алмаз әйткән бик әйбәт дигән инде. Шул биткән. Шуннан инде Аяз киткән яңадан Карагандага. Шуннан Карагандадан миңа 54-нче елның декабрендә хат килә башлады. Мен котым чыкты, хат язмады миңа. 55-нче елда ул Багражга кайтты. 10-нчы елда ул миңа көн сайын хат яза башлады. Көн сайын хат килә башлады миңа. Язды инде ул быелга кирми тор инде, Нәкия алдагы елларда кирсен әле диде. Медицинскийга кирмәсен диде. Шуннан инде хәзер миңа хат язып, шулай мине инде тәрбияләде. Мен башта укыттым әле, мәктәптә 7-нче, 8-нче классларны укытып йөрдем, тыңламыйлар балалар. Авыр миңа укыту, мине балалар тыңламый. Мен дә үзем дә бит инде 10-нчы класс, 7-нче классны укытам. Шуннан май заводында лабораторияда эшләп тордым. Аннан бер заман 23-нче августларда Аяз Багражга кайтып төшә. Төрмәдән кайта 55-нче елда. Кайтып бер кич куна да ул 30 чакрым җирне җәяү Әхмәткә килә. Мин Әхмәттә ул көнне умарта карап
balçı urtып жүрейдім. Біздің анда керпеш yurtыбыз бар, умарта әйберлері сақлана тұрған, балçı урта тұрған. Мен рамнарны алып қайтып, синтрабишкаларға тығып, шулай балны суыртам. Ол шул керпеш yurtта енді отырып тұра. Қоя синтрабишканы мен әйлендірем дей. Жоқ, сен әйлендіре білмейсің, аны мен айтам. Қытай алфавиті түгілдір енді деп отыра. Мен аны соңынан айттым, шулай деп айттым ма дей, айттың мен айтам. Шулай айттырып, енді шуннан мен балçı орттым, шелек-шелеген кей балларны енді екінші үйіміз бар, шунда тошы енді ярар, шуннан Ояз айта, айда біз Бузат бойына барып, біз анда отақлы Бузат шешмесі бар біздің. Кеттік жетеклешіп, Бузат бойына барып, иплеп кіна жүріп, тілі-тілге юқмайынды, қатар, Ояз өзінше бұл бет енді мотор сөйлеуші, мен нешек болғанмындыр енді. Шулай айттыр Бузат бойынан қойтқанда, ол бет мезгіллер істек бала. Нақияды, әгер бізді бірге тұрмыш құрып жіберсек, шушы Бузат бойында оғаш отыртыр бізді. Бұл сөз істек болды, ярар шулай Қозанға жүріп, Қозанға бара қойта университетқа мұны олмайлар. Түрмеден қойтқан реабилитированный мен деп тігінде бара, мұнда бара, нужен ректор қорқады мен алырғады. Күн сайын қот яза, бүтін қотлары исен, күн сайын қот яза, мен ішқынмасам да ярар едік қорқа бұғайынды. 56 жылда мен де оқырға кірге келдім мұнда, мені жетеклеп кіна үртейінді, мен толай тұрақта тұрға тұрайым. Жоқ, толай тұрақта тұрмайсың дей. 3-ші курста оқай, мен 1-ші курста, ол мені жетеклеп кіна үрті, біз бек дос кіна ешейбіз, Островский урамы 89-ші үрті, Шамил Рақипов біле олар квартирда тұралар, мен өзек колхоз базары yanında Valadarski uram бар, 2 кіна үрті ебаға yanında, қазір жоқ ол урам. Valadarski uramınдағы бір үртті, тұрам, Ояз орнаштарында мен. Еші Сталинче газетісіне яза әйбет кіна гаранар төлілер онда. Мұқаддес Юсупов қоядыр заводларға бара, Ояз йозса ярамай, олмайлар. Мұқаддес Юсупов бара да, оның ол қадар йозарға сәлеті жоқ. Бик қанаға дейінді ол Ояз йозғаннан қойтада сөйлей нәрсе көргенін. Шулай заказ берелер газетлардан, шуны яз, мұны яз деп. Ояз тіңе нәрсе сөйлей, бәк шәпләп мәқаләлі яза. Бір тоқтаусыз бұлар Татарстан ешлеріне Мұқаддес Юсупов исімінен мәқаләлер язалар. Бірге, Ояз исімі жоқ. Шаянда Шауқат Ғалиев, әдәбият бөлігі мүдері еді ол. Онда маңа ибірлер язарға бергәлі. Hem Şevket Aliyev'nin bik nak ise kiteyinde Oyaz'ın yine yazı seletine. Şundan 3 Mart'ta təqdim yazı Şevket Aliyev ona Oyaz davay sen bizge işke kirdi. Nişik onu işke oldular, opturadım. Hazırda opturayım men onu. Bir yerde de ibirim basmıyorlar. Şevket Aliyev ona işke oldu şunda. Şundan 3 Mart günü mena keledi ayta Naqiya dey men bugün işke ornaştım dey, men bugün uylanam dey. Proxotnoy bir bölmede bir karavot. Şunda yaşap kettik biz. Şundan indi şayanda Oyaz işlep yürüy. Nida üniversite оқый, болып есепләнә. Üniversite 30 сум стипендияла, тегендә 90 сумнар акчалар керә. Хезмәт хакы. Бек күп акча ул, 90 сумнар ул вакытта бек авыр хезмәттәгеләрдә 60 сум ала иде. Oyaz ondan Галимҗан Сәгыйдуллиннан акча алып, 27 апрельдә студентлар biz студент туй ясыйбыз дип, biz студент туйлары аннан өлкә 3 көн бездә туй булды. 58 елның 31 августында мен бәбәй табарга тиеш. Мен 2-нче курсны тәмамлап киләм. Менем Миславскийда тора торган әби бала белән монда тормыйсыз ди. Шуннан 31 августта бала тудыру йортына Oyaz мені илтеп куйды да, Яңа Вистәдән ишелергә тора торган бер
Kul uramı birinci yurtta topkan indi fatir. Korkыныç yiyinden de. Otun galan kımış. Şu kerosinkada aybır pişirip başlayımız. Ey motor rahat durmuş işunda. Şundan bebi İskender'in şunda alıp kayttık. Keleşkin Tokay ulgen yurtta taptım men 3 balamı da. 17 günler buluğa enkey bir körge kildi. Enkey kilgeç biz cennet ey rahat enkey qori başladı balana. Oktyabirden okurga yürüy başladım. Benim bir saatte bir günde dersimde kaldırganım bulmadı. İskender'im enkey qori men okurga yürüyüm. Enkeyte bindi moyoylarında di oğulda di balalar di yurtlar sala falan işler köp di beren götürttä falan vakit. Qaytıp gitem deyindi. Men sen imtihan bergen vakitda qaytıp gitem di. Şundan benim tuğanım şurnacı yapanın balayı var 6 yaşlık. Öyle bir günde sonra yol talgat bıraş buldu zeyde. Ol nişançı yılda kildim men ne yapadı sizge di. Men aytam 59 yıl bulgandır indi oldu öyle bir günde şol talgat zeyde bıraş. Şolay aytırıp şunu jibergenler mene bala qarara. Balаны 1-2 saat kadip talgatga qaldıradır da tramvay bilen çabıp barıp химик korpusda okuydik biz o vaqtda. Şol химик korpusda imtihanlarga men çiratsız çabıp barıp kireydim da imtihan bereydim da qaytıp keteydim. Enilerge qaytıp keteydim. Men qoynanalarda bik yaratıp yaşaydım Bağrajda etiyanilerde. Men şolay aytırıp etiyanilerge qaytıp ketip şolay balаны jay boyu oyaz indi işlep qalgadır ya. İskender bilen tağı sentyabrda kelgeç enkeyden bunda keleydi. Enkeyge orunda yok, raskada yokluy enkeyim bağırkeyim. Kişiler eyteler falan bile turduk qoynana 30 meni qoynanalarım özümne enkeyler qaradı. Nık qaradılar qoynanalar özümne eniler bala qarawçılar olar balаны nık terbiyelewçiler. Mene şular terbiyeledi menin balalarımı. Neçe anağınız var sizin? 9 anağımız var. O onaklarının özlerinin balaları var beytini mene Mansur'un kızı Zifa. Mansur'un kızı Zifa'nın 3 balası var. İskender'in kızı Galiye'nin Hasan bir bala. İkinci kızı Milevşe'nin 2 bala. Bahtiyar Bayezidler, Hasanlar, Meryem, Resul, Bibi Saralar. Siz bəxtli baydavani. Allah'a şükür menden de bəxtli. Naqiyapa Ayaz abine sağınıp İskalasız indi, işten gitken de yoktur inanın, emi? Men nersegine işlerge tutunsam da kutum çığa. Şunda oyaz nerseydir. Mene bit. Kongasın gel indi. Oyaz. Mene O sizi bir hürmet ya, bir yaratadı, men hatırlaymadı. Mene soňky günlerinde oğurup yatkanda oyazga ey baba, senden soň men nişik yaşarım deydireyim de. Yaşaysın, qarşıq yaşaysın. Men gene qolarga yazmasın senden. Sen yaşaysın deytirgany. Men özüm de aytadireyim endi menden qalma sanyda oyazım dep. Xuday Taala şolay qoşqandır, Allah'a şükür. Eger men ketip oyaz qalsa, nişik yaşar idi ol. Oyaz ulgaygaç elleni ijat bilen nıqlap işlide ijat bilen şoğullana olmasıydı da şol kadar nıq. Mene nişik nita bitali. Sizin mümkinlik şartlar tudurgan indi naqiyapa. Mene bit ol ketgeç nişik eýberlerini çygaryp yatan bitali. Kompüterda batarlyk işlisi sizge biz şu hatlar rahmatly mene. Rahatlanıp anyň ýaňa çykan tomlaryna, kitaplarynda ol bit sizin bik zor hizmetigiz. Mene şol sana 6 tomlykny bula gitdim. Mene şol tomlyklaryny kompüterda bastım bidindi men. Oyaz işen wagtda basa başlap men ol tomlyklaryny 13-nji ýyldagyna çağırdım. Oyaz işen wagtda 98-nji ýyllardan başlap 13-nji ýylga kadar kompüterda baskanman indi. Bir zamanna Milewşe Habutdinowa kelip kirem ýaňa. Galime. Bu menim bilen Oyaz Gilejew torunda süýleşä, mene senin kibik menden soralar ola, süýleşäbiz indi. Oyaz Gilejew nişik bolgan dep, oňçy niden Ufadan Güzel Sagitowa kelip ýürüp kandidatlygyny ýoklagany. Ayaz abiň dramaturg işi boýunça güzel ýaklady. Dramaturg işi boýunça kandidatlyk ýoklady. Şundan indi Milewşe keldi de indi awurly nidi bir konkile, 2 konkile, bir ay kile
Нәқи апа, bu компьютерің толған сенің, bu компьютеріңдағы әйберлерін işletесің сен де. Білмеймін, мен айтам, теркелсін деп айтам, Искәндер ана, мен айтам, оларны соқларға олып алып қоя. Мына мындай нелер бар ел уақытта. Искәндер әрбірсін сохранениеға оладыр еді, қоядыр еді, олай листлар білән. Искәндер келіп текшірейді енді менің ішлеріні. Искәндер де бостыр деп айтмай кел, шул Миләүш айтайын. Нәқи апа, бостыр сен бұларны? Жарар, бостырымын. Bu 10-нчы еллар тирәләрендә әйтте бугайында аны җыри башладым мен Оязның әйберләрен бастырырга дип. Evet. Тегендә барам, монда барам. Нинди нәшриятлар бар, бөтен җиргә барам. Төннәремне йоклый алмыйм. Бер заманны ничексең мин әйтәм, министр янына керим икән дим. Отналар ойлар, үтә тагын Сөембикә журналының редакторы министрның телефон, сотовый телефонын білмейсізмі сән, мен айтам. Білем, берді. Рахметтар яусы. Шунан, мен айтам, Ояз Гыйләҗевнең томнарын шығарасым келейді. Менә компьютерға басылған томнар иде. Мен айтам, 10 том, көпме шығарасың? 10 том деп әйтәдер, енді 10 томлық әйберләр жиылған анда дейм. Министр Дамир Шакиров қайта, менә Ояз Гыйләҗевнең томнарын шығарыйк әле, хәл итик бу мәсьәләне ди. Министр белән булар уртак тел таба алмадылар. Кайтып киттем инде шуннан. Тагын яңадан шалтыратты Айрат Миңнемолович. Нәқи апа, 6 гына том шығарыйк. Қалың итеп шығарырбыз. Ризамы син шуңа ди? Риза, мен айтам бик әйбәт. Выш бір сартынан бірсі китаплар шықты, министр ақша жиберді, мен қояндар табып. Менә шулай иттіріп, 13-ші елда шыға башлады, 16-ші елда, 3 елда 6 том китап шығардық. Мен рахмәтләр яусын Айрат Миңнемоловичқа. Менә бір күктен мен сөйләп күрсәтсәм, менә миңа тілесем мақсатқа бара башласам, әлі қоян Құдай бері. Миләүшә күргән инде Оязның достым Венгрияда югалды, арпыт достым дип язган, арпыт бір хәрфен дөрес язмаган ул Ояз. Арпыт шу Миләүшә аны компьютерда нетеп үзе икенче төрле языпмы, килеп чыккан ул Венгриядан арпыт дигән. Шуннан чыгып, шунда анда Рита Хасанова посольствода шайтырган, шуңа чыгып Миләүшә ул арпытын тапты. Жұмға күн, мына 3-4 көнлік үлді инде небіз, арпатырыз. Нәқи апа, рахмат. Нәқи апа, менә бүгінгі күндә яшәгән, ижад иткән язучыларның хатыннарына, җәмәгатьләренә нинди киңәшләрегезне бирдегез? Зиннур язучы, ул язучы булып туган була. Аны бір ничектә үзгәртеп булмый. Менем музыкант бол, музыкаға үйрәндіп 20 ел шабақлап үйрәтсінлер. Мен бір ничектә музыкант бола алмайм. Ол язучы болып тұрған, музыкант болып тұрған. Оларны үзгәртеп булмый. Олар хыялый язучылар. Түннәр буй, мен Ояз турында, ниндидер нәрсә турында язарга уйлыйм икән, мен аны көндез уйлап жүрсәм дә, түнне башымда гына әле хәл итәм. Язучының башы 24 сәгать кенә җитми, башы көне төн эшли. Язучының холкы, язучының хикмәтле бәндә булуын белергә тиеш язучы хатыннар. Мин шуны белгәнмендер ахыры. Бик җайсыз кешеләр алар язучылар. Ләкин Ояз мине яратты. Мин аны яраттым. Ояз гомерен балаларга дип хезмәткә багышлады. Иҗатын иленә багышлады. Сәясәт дөньясында бу системаны кабул итә алмады. Бу система bütün ниләрне, бәла казаларны системадан күрә иде. Шул. Шуннан дөрес уйлап, ул фәлсәфи юнәлештә ниндидер яшертен юллар белән әсәрләрендә менә шул системага карата мөнәсәбәтен язарга тырышты. Ояз талант иясе иде. Мин шуны белгәнмен. Нәкъ сезгә менә шәхсән үземнең исемнән дә
Sahne jurnalın okuyucular isminden umuman Ayaz abinin yaratışı, Ayaz abinin okuyucu bizden Tatar okuyucular içinden bir zor rahmetimizni bildiremiz. Sizge isenlik, sağlık. Amin. Sizge rahmet. Rahmet. Ayaz abi için, onun icatı için, ona mine dünyaya çağırgan için, şunday mine cemiyetke, bizim milletke yıldız bulup durgan, yıldız kaşı bulup durgan yigitlerge içinde bir zor rahmet sizge. Uzun ömür, isen sağ bulunuz. Ayaz bana aytaydı yaşaganda, sen Tokay bulağı kütüp durma menden, bana Tokay bulağı verirler diye ümitlene kurma. Ya, isen sağına bulayık diye ayta durgan eminde. 83. yılda şort Tokay bulağında verdiler. 55 yaşta. İdi mi Ayaz abi? 55 yaşta. 88. yılda Moskova şakırıp alıp ikov vardık. Nide Moskov'da ok yurtta правительственный binada hükümet yurtunda 20 milyon yem ol akşa, ol akşalarını op qaytıp Ayaz Bağrajda şişme koydurdu. Sormanda, Zeyde meşetlerge 2 senede sadaka etip birdi. Niyizlerine salaları yalandı. Meşetlerge okşa ulaşıp girdi. Zey rayonundaki Bağraj avlunda eti bile yaşayan o nide şabittir. Mıramır niden koydurtam deyip şişmeler nide bir de Rusya premiyesinde aldı. Ondan sonra yügürüp Ayaz İshak premiyelerini verdiler. İnteligensiya Ayaz'ın büyük yazıcı ekanını bildim. Tataristan'ın halk yazışı. Son en birinçilerden itip 4 kişiye bir yoluş Mintemir Şerifoviç Tataristan'ın halk yazıcısı isim onlara kütüğü bile birge verdik. Oya İldar Yozeyev, Muhammed Mehdi, Ayaz, Arif Ahunu 4 kişi bir yol aldılar 94. yılda. Onlar Amerikan yenikiler, Muhammed Mehdi'ler, Ayaz abi indi. Sizde yok. Ayaz abiler onlar Tataristan'dan halk yazıcıları onlar. Bugünkünde Allah'a şükür Tatar halk yazıcıları. Tatar yaşasa men yaşayayım deydi o